Family cia arutwo 147 a University ya Garissa aria makuire kumana na tharikira ya itoi cia Al-Shabab na Al-Qaeda tariki 2 mweri-ini wa kana mwaka-ini wa 2015 riu no ihumuke thutha wa igoti nene watha thirikari irihe o murutwo shilingi milioni 3. Tunashukuru kwa sababu ya judgment ambayo imefanyika. Reward ambayo si nzuri sana, lakini tunashukuru kwa hiyo. Makirekereria itua riri acirithania Mugure Thande, Anthony Ndung'u na Daniel Kemei ningi ni mathite thirikari irihe shilingi milioni 56.6 kuri arutwo 14 aria matigirwo na nguraro hindi ya tharikira ino. Magikinyaniria itua riri acirithania aya ni maugite thirikari ni yari na uigiririki wa kugitira arutwo aya kumana na tharikira ino, indi ni yamairiirie wira-ini wayo o ndumwe na kwagarara ihoto ciao cia gigatiba. Ninashukuru wale wa kituo cha sheria ambao wamesimama na sisi watu tulioteseka kwa miaka nenda rudi. Sijui ni kwa nini serikali ilikuwa inakaa ikichelewa hivyo. Kuringana na wira uria watemanirio mbere ya igoti riri, ndeto ni ciobukire ati itoi ni ciabangite njama ya gutharikira arutwo university-ini uyu, no indi honge cia ugitiri citioire uhoro uyu na uritu na gucoka kuteaniria gukirikana citiari na uma. Tunaomba kwamba maneno yote ikitokezea serikali iwe inasimama mara moja na kufanya, kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa wamejua. But kwa sababu ya utepetevu kwa njia moja ama nyingine imetufikisha hapa. Kuri tariki 2 mweri-ini wa kana mwaka-ini wa 2015 ikundi cia Al-Qaeda na Al-Shabab iria cianiriire gutabania tharikira ino ciambire kunyita migwate arutwo 700 university-ini uyu na thutha ucio kurekereria arutwo a dini ya Gĩithĩramu mbere ya matabanitie ngero ino kuri arutwo 147 makuire guku 79 magitigwo na nguraro njuru. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Njeka, parent wa Garissa University.